IPFT long live, long live, long live. IPFT division di Tripura Land senam dai, senam dai. President Sini IPFT Khwai West Division Committee abos sini taklai 2024 ni last month ni jarawa jatona thangnai 4 tarik December 2024 khumulungni program orne hoite ba thangka ebong a program nogoi bangma sini jara unactive bongoi tongmani jaraba srapsani jaraba a program nongmani bisinga tabok tewisya bororok kha thangsawi phaikya ebong agami dina borok teibo haino IPFT ni banana teibo प्रत्येकटा kami amsayo pusogrnani tei tibralini dabina teibo jozdar khlainani tibralini khorangno teibo मजबूत khlaiye sara bharatborshoni boroni thane pusogrnani government ni thane pusogrnani aboni uddeshya tiyei tini haina hai bangmana jara unactive bongoi tongnai rakborok tini division ni executive committee ni body borok haina hai daitya nalaikha division committee bahaino मजबूत नि सतैबो मजबूत खाने बागै तिनी अ प्रोग्राम या सानमाने के बलाइखना सं तिनी खातंगो र सेरवातली कामिबो कामि जत लोकराबो फदैका आमचने जत बरगो फाइका अब हाकेना सिनी तिनी अ प्रोग्राम नि उद्देश्य तै खलै माने जरा कताल बाबे दायित्व माने राख्नु बोलसन पक सरकार सिनी पार्टी ने जियास सिनी सार सपन बर्मा ए Vice President sini da Prasanta Deborma, sini Office Secretary Buddha Deborma, Youth ni Zias Minor Singh Jamatia, Oba Hai Klai Sungtini Paye, Bisini Paithak ni Manto, Jangmalai Laye, ini Salsa ni Conference, Abo Conference Pai Sangkai, sini Koni Obai, Aina Hai Tewisya sini program kali mana, get together Laye, Sangkisi sa Samung Rak Dogaja, Kalau Lainai, Kalau Salainai, Mau Malai Laye, Aina Wan Sobina ini program no. Saka sungto chini minister ni khukti boknata tini sungoro muloto Khwai West IPFT division ni asa reshuffle abo kuno sobai rimani ya oro kebang mana chini executive committee division ni wo division committee wo fill up khajanan baki tongko ga abono tini sing fill up khlaka er pore bo tai 7 jon anon danan tongko Buskang ni jeng fully je conference khaimani bisingti abo jeng January bisingon abo purno khlaijakna ge khub naitok program ka tini abon bagina muloto jeng tini ora minister bu paisa pekya o program no success khlainan bagina muloto tini buskango tini onekta tobangma program tongo village committee election tongo aboni ek bochor pore jeni ADC election sini to demand buskani ADC election abo jate ADC election ya ol TTC election to abo IPFT site to gito sini minister site to gito wo je pro Durga Puja pro jan lama jan enjoy khlai dongo sini minister sorasori suja Amit Shah bai tangi malai ei je TTC ni bagai bo hainka aboni क्षेत्र आलोचना खालाय फाय दङ अब हायके जों साख्रालाय दङ बोसकांनि इलेक्शन टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल नि इलेक्शन थो बोसकांगो 19 तारिख 20 तारिख अमित शाह फाय दङ सिनि इनके बचिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर इंडिया नि बरो बायबो जों आईपीएफटी नि कायसे रिप्रेजेंटेटिव दल जों मालायै तारातारि जे 2026 नि जे अजे इलेक्शन आबोनि सिगांनो टीटीसी घोषणा खालायो एगे सिनि टीटीसी इंगै थांसितोन आसुक बर रक जों मासिंलाय दं माने आबो इंगै थांतोन अगनो साइटक लायनान बागिनो जों
beskane 19-20 tarik bo Amit Shah ji Paipuru so sini memorandum bo submit khlai